mitsuono mndu adola harume pubeli yo prison yenda kazesha no shahati no lepeke enda to pubeli hatentwa bili hende hali siwono mndu okweka ule esheire ulate shinda yenda nyama harenge watsiwa nsho prison ya Moroni zamba yano ze hali za bashari bizonziro bwa Komoro shegoko isho watoto wao ngwendawe yiho janzi hezi mungu ngwendawe yiho fanywa ngwashi ngwendawe yiho someswa fura madange ngwendawe yiho someswa fura sigareti haina tobyami nebala mtu kajafunga chumu hende hafungwa hende hula hajaroha mlevi mfiraji ndongo shini na jana baleka yao kajakanizo shaula de mna wakati ya ufanya hula hasomo ndongo shini na jana ya tukanizo hajazi sompizo wasari yabo na keradi njamba tifunge njamba jorenda nayo yatifungwa sheu jofungwa wala kajafungwa yafe mundo baha naona njufumu yako ufungwa mitsuono mndu adola harume pubeli yo prison yenda kazesha no shahati no lepeke enda to pubeli hatentwa bili hende hali siwono mndu okweka ule esheire ulate shinda yenda nyama harenge watsiwa nsho prison ya Moroni wajufumu wao ngwa weigwe malaba yao ngawe yigo ebalu mjufumu na daba ndo fungu wajwatanganywa lona ndo walona roho na ni watanganywa le pambilo tunakayo mashaka yabo na kerad riste zaki binadamu wastira hata amhuparu hajiku uredzitu bai mwanyanyasi bashar karjamba kajamba nayi karjamba kajafanya nayi shaka ikamka hanzamu muwe yafu mtukada mumiso poto muwe yafu yodaula kabasa jamba tijau shaka mjejo banga modomo mfunge mumpinise Buhari yabo mumuwe kistaarabu au la kistaarabu namna mrulo mwado chobulo enda lapitani fikiro kachuro mrulo mwado chobulo enda lapitani ngulao abo sindaye waeche shawangwa wenjo nadamu waloi waremeshe hawaluwa wadi zolungo siko mkiniha mrujo kamwada tata palabu halala hafu zolungo siko mkiniha ina bahanu mru aliyo mrujo hafu afima katir zaba yanu bashari ngi haruba hadi nziro makatir zaba yanu zi hadi za bashari nziro bwa Komoro abodo karjel pare et droit de l'homme yiju heshudi hanele swala lile ripare yemhu wa dawla ripare mwandishi jumla wa dawla ripare ya serikali kamili hoji mbifuha mndezito harumele swala la prizo za Komoro ndezangorje mangalio wanadamu wafanya kati minchi yabo waelewa mrujamze watu igozi kelke swala itendo yafanya shama hamengomira runa ya prizo uwe rohaba takanashita fanya mahamiringo jofa na msikini ya fo prizo kabasi mandamu ya jojiwa ya fie prizo yetidiwa mandamu isilamu lona imani ya joparojo iwomba yabo wanadamu hamada wanu na ruwasikini wasawalongo duhazi wari mahasitini wendao na ruwasikini riware huri bobo muwahid dawla riware huri bobo president mheshimiwa fakamata arsadna rais wanadamu Muhammad wanu na ruwasikini riware huri ba wakati wa ufanya mwinji hauri sai mahalani baleka yao ngwajo hunda mba respiration no mahalani hunu riwahe nzeka kartuta warejea mwe miji hapo rahaja kalongo nziro zijiri baizo ni jesi wahanjume riao maudu waje wafanyishe komplo harumwe ziba hizo zivunziwa warohe wandu wadziro baleka yao kwa wandu wandu bahati waroho harumwe ziba hizo yawenzi paralize komrujo enda honze komrujo subutia rohe au kakarna bujwa mbili waliyo wangu ajenda jire